Tidru baby kura no na yewura Kennedy kwa campaign na medi betwi na me ka timi di akire o ko support na o ye ne metia me bombai o ye ne metia na bo ke se honorable star no ba to yi ma no ade na papa ne de ba na no de ne na bo ke no yes over patcho so o she nkom am Ghana for we dia me ana me she nkom na amem na me fam so ka be de ndu dem pa mo cho over patcho alez me patcho de ni nyame ne ka kire mi o nyame ne ka ha ento woko nyame a sheda abuapa abeme one oya Dr. Bawumia prophet papa no me hu politician ma hia nipa Bawumia so nipa me hu bi da alexis Bawumia alexis ma wo foflo unim se me de na to no me de na to Bawumia odo ba to Dr. Bawumia yes ma wo be me wira wo be wa ma me de na to Bawumia and is can the man mo edu enyiska alexis odo a wa kire me no Bawumia de he me yinyame furu ha me sum na ewu I will still be loyal to Dr. Bawumia and me go so bomba ye me bo akopo se di nyame huma me hu ananya me botaye dan so epepem muma yenye minim se me di alexis me de me hu no kopu say yesu be I know se Bawumia will be president kopu say yesu be I know se Bawumia will be president alexis I will bounce back stronger na we so mami nyan kom hyesem me hye NDC do be o mu fragbela me ba be hye do be ba be o mu chama me ba be hye MPP and I'm praying I have told Chariman Wontumi so onko national Hello, Abusan for made special greetings. I hope Sarah Dado Munina Muhoye. Prophet Paul Kusi Appiah Muhuni, or near Bema the God's son, or Moye interview Kakra at the beginning of the year. Now, during the conversation, Obisa a lot of questions. Now, Unia Bema Odifo Prophet Paul Kusi Appiah, and also the reasons, explanations we bring by. Now, said the Union anymore, come over share, any day, say, Bawumia be winning, any adina, no, in fact, all the regions our cars say Bawumia be winning no nyina Bawumia an win no obema figures bebre my videos bebre about that say we go through the videos on my profile and I say on my page obehunu those videos na make na dia okafa mu no say prophet Isaac Osubempa ka kire no on 6 September say abanadane nti no emani nko FM subiem na emani nko ye campaign emma Dr. Bawumia na Osanso can say or started say or year juma etia Hon Kennedy Agyapong ebra na omoko primaries no because ono no there osine loyalty ewo Bawumia ene Chariman Wontumi ho enti no he was praying say sankofu me anyway ebetimi awene enti no na say the upper chance or bompa ma NPP awene enti Hon Kennedy Agyapong ebepie mu no say or the strong star na eba enti no say or year juma etia no enti be bia Hon Ken ebekwa koye ne campaign bia no so etoda otimi to card here chire pedabia obekwa say ho can you just imagine and now I say Bawumia God's choice onyame na yi no emae and I say ne loyalty there forever no ne loyalty ebekọ ama Dr. Bawumia na some cross na kan ni say wawo edeneba ato Dr. Bawumia nti so here abrantie the way a osi ya media menyini say oye fake but I think say he has a lot to learn. As a man of God, no, your loyalty is to God and the Holy Spirit. Odia domino among. And he said, Ahana wakuma ewa, na ahana o loyalty ewa dia. And yeah, I'm thinking say nyami kura kase, and I say nyami dane di kura chiro say call the opposite direction. Esa say wakuma any loyalty. Akudi baby tino. Onyami kura ka menye sure say abrantie obete. Well, in some bebre na oka enti video na wakakra enti me sere say obehe akodru awie na watimi afemu aba. Na mesre se obe subscribe to my channel yi ediama me BluntGhana. Mesan so asre se obe drop a comment, hit the notification bell so the bear may upload a new video bia onsa ebeka alert no. Na mesre se obe share to afufron so na omo etimi enye bi ahe. The aim of this video no is not say me shame any prophet and I say obi a o share nkomba Bawumia ne nkom share amem. That is not the purpose.
but said the bear ye be sua there because yes is on yama hwegu a na wotimi hunu the way obesi ahihye no next time nti we a learning thing edema not only the prophets na omu hye nkoma amem no but for yen a Christopher any Ghanaians said be next time no odifo bia hye nkoma ye be make sure say ye be hwe se nyame ne fa ne so kan ye ana se enya na koma no de kan because so here odifo bi ti say Prophet Paul Kusi Appiah ya o ka say ya na osi ka say ono de ne loyalty nyina ewo Bawumia ho no it means say oye genuine prophet kra esen say na koma enya kwa kodi the camp of Bawumia and as a Bawumia camp no ntino se nyame kra kan bibi fufuro bia enya de se obete ana se enya de se obehunu ntino this is what we have to learn enti sada me kan no bomode na be subscribe to my channel na like video no na share ma me na drop your comment so na me so obey ntino I want to thank you in advance. Thank you very much. Mene Prophet Kusi Appiah ene di nkomo dodo na friend no Dr. Bawumia prophet ojitum ana wonyintum e hon sam to say one oye Dr. Bawumia prophet let's say din bia no one made to so e papa nko andintum ti enipa aka na Bawumia nya de bone ne dia wejitum menam no mu frame me jeso wa what say o mo de frame mo de frame pa okay we number bia Bawumia sofo wejitum e ma ho akura se fia ye wish me wo se fia na na wo Isaac okay ti o usua Bible ya obete sade na se na me no ekramofo do me pa okay matran kramofo tabi me ma me ye hiani pa Alexis I was very brilliant boy me na minimade o okay bes na skinny ho yes Alexis me fia nyo Papa me bawo ene ya waka bibia ya ye betwam o say dey e be ko bio no NPP for be ko no Ashanti region obi antimi contest chairman ko kana obi o contest kro obi wi ni esa dey ya on be wi ni enye ade ase ba ko no na ye obvious so be na ye more spiritual okay enti we na da me de mahunu no okay say Kuka will win MPP chairmanship Ashanti region. Okay. And it is 2nd of January 2025, right? 2nd of January. Monfanto wana mention so. Young Crawford be bria ahinie da umusu presidency da umusu even NDC da way. NDC kura no. Hwe Eric Opoku ebida no so. Eda Haruna Idrusu so. Eda ewada akoso. Eda Kofi Buachi awe police yi eda no so se wotimi di president o amani ye yes eda Zeneto so me edibi wa me soma se bonipa na mani o na wa no me nka se bra me ho eda let's tamakura se hwan mboni din bibia eda no so na sirun katia eda asedun katia so maka interview o Angel Pen what you say bet ade betimi adawso bet ekwan be fa so abam no ebi ne kese ejina so me kasa Alexis e kira ma say now we president now kujina ka kwam na ka boss isi ya amen be den abam niema bi wo won ma you have to work on it on go for am abobo so NDC die so what you say dida wo musuo enti say who obi no akachire wa te say president mama ohui who say na say Ebenezer ma sha se ka se ne ba ampa nso eda honom se e wose ne ba edi president John Dramani ma yes ne ba Sharaf obedi president enti obi wo honom a eda ho enti na obi timi hu a Alexis so se obeye sofo na ede na wose me yema sofo me ye adwuma nye me ye we ni nye se me hu obi na o ye adwuma na o ye bibie nye eye nyame dwuma na sese na di wani wa na wani aba so then you have to start and work on it sebe ya sebu nyame adwuma na se nyame apam a eda wo so na bebem what I see enti kofo bebre o honuma te se MPP mu eda nipa eda samia ukuso so obednya president wetimi oh yes president eda no so kodua eda no so
ebida Brian Champon so ebida Napo so president. Yes. Eda Bawumia so Ora Kennedy edano so bet bisa say Ora Kennedy yes Kennedy Agyapong. Okay. Enti bisa say same time no age wise no omunso yepe. Tino wasi fro suboni Johanni abeso besi ne osura hini ni mu adododo e fa na ni eden so. Boa ales meno menka sebia say but ales me obi onim bia nim so ales nyesa otia. Opaya busa ige pofe obi enu mente wako nyamia sheda okay abuapa abeme ti that is Bawumia. I'm very simple Alexis maybe can same way asofu edi nkomo pa okay ti mia no edru baby na dog ebe sha ase akoko ayi no opani ba akoka kire me se Opambour edi yaw se mampanin ema na asore okay ti mia na me board Dr. Bawumia amane na Dr. SK Frimpong ewo ho tuna enkrofo ataka se asofo mo boy NPP ene wona o DNPP echi no mba ho yi o mboni aye wo side omu sansam ne sen Alexis met me aka se no kre eno na ama NPP ako opposition. Hey. How am I mashime? Yes. Dr. Bawumia, any problem? Alexis, the authors are not fighting against MPP no. Because asofo bebre fro mu kra e dura for there the omo ana invites no. Omo nko. Meanwhile, who opposition sorry na de oba. Na Wontumi de na koha no de na koha no de obi a o members obi a ye na fekeke se na ado aba na asori de enti na sofo bebredi ya hwe Bishop Opimo na omutimi emma MPP your friend is saying communicators I'm sorry okwan yes or etmetima hwe ensam ne start ba no Alexis maybe can same way asofu edi nkomo pa okay ti mia no edru baby na dog ebe sha ase akoko ayi no opani ba akoka kire me se Opambour edi yaw se mampanin ema na asore okay ti mia na me board Dr. Bawumia amane na Dr. SK Frimpong ewo ho so what you say SK Frimpong owo ena Dr. Bawumia yes obeba Opambour asore do sabre nkra na Opambour keka se NPP NDC do mama abebi obe no mfa nhwim enti Alexis me frɛ me pɛ osofu be a friend of Hon Kennedy a number okay ena me frɛ no because na Opambour de be difficult se bia menya number okay ena ofrɛ Opambour wife the two nanim nyame nhira asema american ma enti sometimes no eniema bi wo ho no ma sebi akukɔso a ebi ma ehun toto yeye because ye wo mu nso a omudi asofo sem hye omunsa wo MPP mu omu na edi omu hwamo oh okay na say before 2016 nana do call Opambour ho mobile di for Kofi Amponsam ho ne ade no yes omunya wie no mu sheda per committee say mona ebi asofo no mo handle yes wo religious and a minister wo ho okay sebi o tio de efe ti make us say sofo there be a soft prince or me chat Opambour ti duru baby na me boss wa soft prince catch them say papa baby aduru ne de o de say on papa's a catch ye bro 1 year that is Opambour say NDC na eba no ebru 1 year ya no di mintimi nkasa bet enye bibia na metimi akọ deep okay but unse ya se omu pa aba no omu kọ ho enti wonya aye no sebi fese sebi nkadako president call no so asori bia at least obonidin eda na se but efe me say nka bibia no we chese Dr. Bawumia nya abaya
Ebi anka me 31st, I tell you 31st you kura anka me na me katro. Okay. What I say? Oh, Alexis. Oh, nti niema bebre kokọ so a ase na o mama Bawumia ho abeye. But Alexis, enti dru baabi no Prince kan sa no even na me lobby fa Hon Kennedy no no so afre so mame adakwa Opambour. Obia wo kumase a nipa bebre wo soft heart ma MPP. Edru baabi e den Alexis enya bibia na meka asofo no Alexis ene ebe kansem hwe tio sofo wo su bempa menene nti wo sei minye Opambour ho na me so ye ba ena Alexis Opambour nti na fe no na ase oba kla na enye if it's a Prince catch me say papa se de awurade aka no ti na fe mi ntimi mpushi bi as Wontumi endorse Dr. Bawumia bi oba kla na sabre no de na ebeba so opeso ko me na me ma Dr. Bawumia ma enkrofo ko na jegezi wo opa me na me ma Dr. Bawumia ma nipa ko Prophet Baduko bi o kunene koye bi ti fi se sebi papa no me hu politician ma hie nipa Bawumia so nipa me hu bi da Alexis Slema o pass mudwe pe Christopher pa asem ni asofo opa Baduko bi yedi nkomo opa busana so what I say the plan was say e beto aba no papa Baduko bi ko fa no airport yes na hom beba ho ah some ho ametutu kakra Alexis say namfo odifo go fian ponsan so kan say ono wote as Dr. Bawumia anya president da Alexis enye bibia doctor me review bibia o emle beketia no sebi beketia no ebia sebi o Prophet Kofiampo ni nua ene chama Wontumi onye se mo ayo chama Wontumi maame e de amponsa to Prophet Kofiampo nsa ti omu wi ni wi yi kura no menim se ye den a enkomo bi ebekoso fi se Wontumi betu anamo bi enti me de enye bibia na meka yawo ewo ho because Prophet Kofiampo nsa mu nyina de omu ye fruit wo prophet opi mu Bishop Obi Odi NDC abasu ube hu de asofo no sebi o ma asofo but wo ye MPP sofo obi be nim se dabre de wunya de ana bibi bet eniema e course no enya sie wie bet minim se akwanya enche kura akwanya eba enti e wo se omuhu saade ni ye be ra Dr. Bawumia de ne 24 elections ni muye na wa wo mu no sa asofo afoforo no mo kase NPP anhwe wo mo a o de o ka bi enyi kire se wa abonten ba bia se na no ai numerologist attachment crisis sikade Dr. Bawumia ma bi atu iye ma ho ato e good want me nka se omo ayi Alexis me Bawumia Alexis ma wo foflo unim se me de na ato no okay me de na to Bawumia odo ba to Dr. Bawumia yes ma wo be me wira wo be wa ma me de na to Bawumia and is can on the man mo edu enyeska Alexis she obi ye kramuni okay Alexis Bawumia me akra kitu hu anu asori efre kunya so no wachia odo a wachire me no Alexis enye izo ma bempanifo bebre bet Bawumia do a wachire me no menka se won chairman de de be de omo kanent sa eno na Land Cruiser na V8 obi se Lexus ani Alexis ani omo e kan omo nguna de okay Alexis omo nguna de Bawumia de he me yinya me furu ha me sum na ewu Appiah stadium ta ka asem bi o se yes I will still be loyal to Dr. Bawumia. And me go so bomba me bo akopon se di nyame me hu ananya me botaye dan so epepem. Say Alexis the entire canon ata etiata minimisa atahuna de me makano but sa atat me ka sa asem de ani ata save Bawumia mamiska to ye dia ska de bomo ye Alexis men ka se nyame hu me mobo but oba kukuo me ka kire okwan
Alexis me nipa wo talk ama me dem first eh Dr. Kwaku Otin me baba what eti me cast enkrofo na de chiche me okay di enyo nya doctor oba ha cast esisi ebi kura asese ya wo cast no mla na bi esisi abebra enkrofo na de achiche me ebi ye politician wache me ka ba ko pe ono kroko pe bosome frɛ ho akonya wanya omu frɛ no Yamwa Silos politician bia chemika tintro no omu twa yese na poa ma meka ne ade omu boa Bawumia ma meka ne le so omu si na poa ma mele omu boa ana yenwra 2024 elections yenhwe ebra flag bearership ya be hwede obedi NPP anim no Alan Kojo Martin Stroma no Dr. Mamud Bawumia ahono wanhunu Kennedy ne o aka no mu bia wo Kennedy Agyapong wanhunu nso me mo de ma hu se na Kennedy kura be contest me de me ka se me hu ya later na si dru baabi no do na ma be hye Bawumia ne align kom no awie na later ya Kennedy ebe grofo ne ba me hopa ti no mu kura no mu ehwe se Kennedy be support wo because yen komo nyina na data mu di ametimi aka ti later Kennedy bam na ye ade foforo wo ye difo anwu ade nyina ankowie ense wo ye nyame enti Kennedy bam duru ba bi na me hu se ndokwana na o hye no na kokua mi ka chempanifo bi se mama me ka asem esinti mama me nka na ti me duru ba bi a me hu se na ala engineer mu a obenya 17 na Kennedy enya 16 na Bawumia enya 64 and align edi free mu no okay so what I say and align edi free ma na yi nyina sa akodi Kennedy wo but me hu say na Kennedy be contest asase na Kennedy ba mu na ansa na omu bo aprim say nyame party na start ti dru ba bi kura no na yewura Kennedy ko campaign na me di bitimi na me ka timi di akire wo ko support na o ye ne metia no me bompai o ye ne metia no abo ken say honorable star no but o yi ma no oh say bi me na ma be hye nkoma ma Bawumia dada but enti me ye makwankyere ti say be ye bebe mu no ebebe mu because say ade na papa ne de ba na no dene na abo ken no yes no credit Alexis o kan hunye yi Kennedy aba na dene nsoma na o de ba and if he say no where Kennedy de no e no be pm okay ti na sa fei ese we start to bibia afoforo what I say enti na enye easy me Alexis me can say na ma ye hu adwuma me ye hu adwuma yeah Alexis me no politics ni nya dia ya na mani di akire bebre o say me ye very busy man okay Alexis senye se bia wo na onima se bia mo boss bia we me spiritual son be me na mo gidigidi se on fan so me but Alexis akla bia no nya me dwuma bia hemfo e kono ho se bia me but enipa did you on cancer me be fa ko ha na we be fa so we busy okay software beba won chain big we Alexis na enye bibia na make ho nti na po de no sabi big two kwan nyina Israel na o man hina o Sompa FM o to one nipa second one me katre no so man ma kotachi woli wo me tachi ye no me de napo din hye ho ahyeme ti napo ensesa o man hina Sompa na o Israel hobi me ne nyina na koso holy wo bo na e Saturday kura no nka Jewfo ne prince ko ho bet holy wow na ebe afi wa share nkom say Dr. Bawumia na be president yes I don't know who say the rather do I be braid there they say bibia to me nsesa na fa ba ne say Alexis ebe si na mi akura no menti nyame ase na metina si wie so onyinyame
and enye we nso nti na be mama kan bibia tie urade o ma me papa na me ka boss sem me ka nkombia ebem na e ma me fans me gitum na makoka we na amamu Alexis wo hwe me prophecies aba bebre na we nko amamu na makoka se na me ni me ni ya na nyame anya dabi ebi se me ye false prophet me gitum Alexis sa amam be de me ka bebre na esisi no na we nyina wo se amamu ntimi ye false prophet enya we but ni nyina mu wabomu kire wado Alexis ho hwe dom egu the diverse o ma sofo na e ka ba mu ne akesefo no kra bi o mu nya sa adom no eno kire enwuma anyame fam so ye de eye opon de asi nyina na Alexis hu sa adom na na se hu se ese bibi wo ni panim za Alexis what the person me wura sikani bi fi a hye nkoma ma wa free akonwuma tena fom enya niam nyina na meka kire Bawumia Alexis I tell you even se untumi nkwa kura no mato aba we awie nyame untumi omusie na ntwa no mpeso omkuno nti spiritually no there was a enka ebeka 8 days pepepe yesie untumi antina azuka e ka se before on be win na se nipa ba ko wu ka jonko yes na se untumi etwa hwebu Alexis NPP for nyame asede papa oboni o ne Ghana for nyina emphasize dem already to aba obitimi sie na ntwe ni ade Alexis eniema akoso no Alexis aba we dani adane no Alexis betimi akase Alexis omu a ne da asofo ano ena amu Bawumia fi se dru baabi na ade no eye gigigigi pa ni ade no Alexis opim dru baabi a Visa ultimi fla Bawumia na sabre wonam kampe wonam abi kura na sabi wadaje na fon kura menini sako bi oyebi Visa na asofo ni bi bishop jewa edumu hwese sabi prophet beduko bi ba kurom ha menam ko fa ni free airport ono so ye NDC side eno interest wo hye nkoma NDC a ye atamfo but ona akofa no yes kofa no ye anamfo na ka ebrebe se ni ato aba no at that day of the elections Saturday na to aba na onika he told me say pro ye din komoda bia ka chere me ba onika me ba pacho onika se ne ho na akire no ana se because me when video bi o say na sorry agu they know be person o kire me enye bibia na metimi aka no onika se wakwa ho kire ma na onika okumase obeyisi oh Alexis kebe mo because oyobi a wa talk as crowd chenko Alexis say enra enye enra na job yeskani ade chi no ni skani bi ade chi bi ne nansa so no sa iskani ana ti papa no afani emem okay me ji so na Hon Kennedy Agyapong ensem no kind of me dey me no dey me pese me ko me ntimi ko ho bet me nim ade kura the entire American say ne say makonta ko jobi ni mbeka say ono na abo nsem no de nsem bai say ma me sile amafo no na abo nsem na ye nsem pa even Niger kra nya easy yeah me na eno de Niger kra no Niger told me say sad no man sorry yes say ye namfo asofo no nyese bia okay abere ana ye tikikiri oh there me prophet amokwata special me nkom say ewo losin say opesu ohume mentimi no jimi number every day you to when him say 31st was ultimate me gina for bompa ya mamsa prophet owisu bempa papa me friend bra brekope oye bakro me ye bra bakwo me am for papa no me wo say me papa ne me spiritual father ne prophet Vitokusi what okay but nam se ni nuane ni nti osan frɛ me echese ti me friend bra pani ade a asase na Alexis asema make na sofo usubempa ye adwuma ma MPP asase no yes no ye adwuma ma MPP nti etene ye no me ne first person o ka kire me sema make Alexis etene ye no me ne first person o flame phone so kuma sememra
me kwa akra me tifie me ne tifie ase me nua odifo papa no atane sometimes be a obi bo kan niema bibre ebra tina MPP fo ni nya akoma me niema bi wo a papa no omu nua no ema omu crucify bibre ana se me yetu abawie me ne na di nkomo papa osu bempa obi a obabi na akoma wo of course ti omu de sofu bi kan ye papa wo pio hwan omu mfa yawo fi se sofu osu bempa ka kire me plain obo niema miensa so be nye nyina be ba ko kan se odifo sem pipi be wi ni aba na isedam pare ni ho ade bi abeto ho because of but ne bi mo susu se me boss no ebi a dan parliament yeti ni nti ena o kasa be 2 year no afei ebo ho a yeso mo de koma no NBP4 yes the oka kokua mu be a spiritual side there but eniema bi wo kura me kura no kire me ma me ye okay be dane ye no tibu onu ma ebeka ba yi nyina odifo and all katrem say timi dane ko MPP wo baka he will tell me okay be me catch say papa say amamumpa he wanted to save me because of Dome to drew baby I still know when this one or he told me Mr. Akon in Chokachem say yes started say aboba ebeko and this was a confirm say ebe boy okay be me ada Agyapong papa osu bempa Reverend Doctor oka na e wa fa mu kire me na me mesu yeah me mesu what son first day on me tena ase a e kire na yi no ka kire me mentimi ankasa entimi ade o ka kire me ne se da ofre me sa abana kodi ndisi wo no o heda because a do woman na o ye ma MPP nti ye nsusu okay ye omun susu omumma o de blog o di obi e ka bia asizi omunua no no ena omuntimi nko ho abro betimi apamo NPP4 oh onyesa enti me no waye no so odifo men kinda asema making men kantro go side because of the way me value no enka men kantro obi ase me the first person abano call ohun say no kantro obi a me no katre me me even in kra no kantro ni software na obi a it was September 6 September and anajo me free no on no header me say fright impo anajo late more than the bed 3-4 hours ti anajo o ma ye ma ka kese ko si me pe baby ma me die na de chi me te ba ko ese be to aba yo man yes because sabre to okay odifo me yade na apem me yade na Bawumia na makopem me hu ade kro ti yenhwe ne mompaye tio oh bet ekofa ne ma bebre ne hu ayi no because senkatenie no ama nanka because did day na Bawumia ko fale ye no asofo ko bom paye no o frame o asofo o ade no man frame bi be sabre no na atenie bi because ebi a koso when the grass at so enti omunya we me phone so me wo hoi enya mafane agya wo but wa fa me say on frame ebi a odifo me se bra because me ye wo me ba ko pe ti me hunu se oye me bra pani ti edabi nanse ya me ne di nkomo ye to abawie me se eja na third person kura kan wo phones me mo na se eja wo ye MPP ye so fie ko na di UP ba niema bi wo wono ma sabi enne na me buafu Alexis echina Yesu bu enya akwanya biem anka bi a owura asodem no on sese o ma na edi dwa ho be owie ye no
Bia enuhu. Ti esie wie. Utie papa Opambour kasa se MPP. Like utimu se obu kumase no wo. Na no kan TV so se NPP nkwa NDC nkwa na ba omu president to nsafre no tio obi o pe ni die keke. You have to recognize the person. Sometimes no what I say nti mama yenye minim say media lezis me de me hu no people say yes but I know Bawumia will be president. Me no alezis said the pass of where a bro mu wase be 5 for Ghana me can hu bi me pay me hu asem but me ko kan bi am but me de so far as sama wodi ato Bawumia no na your friend Bawumia sofu anane prophet. I will continue to be his prophet and I will pray on I will continue to pray me dear though me ma out me ka say Kennedy ana Bawumia but asma me ka no yeso hu say we say I will continue to pray about 10 times onya ka on kan kire me so beba be ogas wo beba me bompa ya ma no so obenya fragberan yes no benya so no be president so. Oh Alexis Bawumia was God's choice chosen. I don't know besi ne Alexis me catch you say Alexis uni ni pa me catch you say even me ko share baby mpo me suwa me hu bita ti baba du ko bi frame no atumi for man say wo dey say afi na oba na je asofo no chese omunyina like apostle amwakwata we tu chema no freno ashem nkuran prophet Dr. Buadinya meche make us but nipa wa shem nkuran say mame me yesa ni chama Wontumi ni alezi ushia chama Wontumi adana sema no boma o semi nkura sa akraketwa ena ohima kese bi mimonidi semi nkura sa wakonkoden fi se obekan some 100 95 bem okay but ultimate na am interest so e fake show who the politics there ayiro hu fro wa tufo wa shawde mam ya kukudro but say no yesme ye otrodi fo ti yesem hyeme wan kona but wo mre pamu no ene na mhyema Bawumia amam akira me ba be shama na bebem because Alexis me de me nyai papa ni tri so mpai boda na me bokopu se urade ma me hu se na ono na nyame nam no so asesa wo man no pa ano ebebem sabi send this international inquiry yo me say me metna baby I will continue and pray and be loyal to Bawumia. Okay. Na MPP intna opposition ko say we as just say bia na mawu. Ya go say oh eno ye nipa adwe. Se bi hyenkom se ma mantimi ni ade bi. Beso abedi. Ti say ye hyenkom se bi ohene ye wonsam ase na ekina wo bewu. Na nyame sesa na adwe no Ewrade bekasa. Amen. Dia wose wo mu ye bia no kokom ya sase. Me dia me wo hye NDC. Ye fi se yesre Ewrade e ma wo so mbebu ni ye. Nemum Alexis I will bounce back stronger. Wow. Na we so mami nyan kom hyesem. Me hye. NDC do be wo mu fragbela me ba be hye. Do be ba be wo mu chama me ba be hye MPP. Wow. And I'm praying. I have told Chama Wontumi so onko national. Hey. Yes. Me nam kachiro. Na ahano komanso kra yi ashanti nya no mse na no odin on pe ba bi ntana no na oh Alexis onko nyaminti Chama ntwu asi ago onko inti Alexis bi nyan kom hyesem meshe na
said ya me share ya yes me di amam mem di obi atem wo se me bobo andi si asofo din wo se MPP asofo obi abeka ese ana obi abedi enti wo so next time wa sha ma andi si ye ma wo mo na wo hye na se efa ho a embedume BluntGhana presenter bia finally the media chat to am and say over patcho so o share come am Ghana for we dey me na me share come na amem nyame fam so ka be dey nju dem ba mo cho over patcho ales me patcho dey ni nyame na ka kire mi o nyame na ka hai nyame na ka kire mi o ales me ti nyame ne pa o memma enada obi enkase bia be ka we yansinti me loto forecaster sofo ye boy adwuma na o ka bo asem yeso hu se wonte wokọ fi se me be ka me mask call nyina se otibi me bo tibi kaka se times na go beba ti hu se mente wokọ bet me jitum nyame ma me de bia o ma me de na o ma me de anwuna na me ni me dana se na nyame na ahye me nkurai na me pre akoso akomanim ti me hye nkom me mpachew mpa obi acho ewrade na ka kire me na me kai na o ka kire me ne bi mesa beka. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.